Dumelang, ke a le lotjha ke a le tsamaisa go smoka Dr. Makgabo le kgone ke rata re dire weekly prediction ya rena re bona rena molaetsa wa beke o bolela ka eng ke rata go amogela le ba ile re ke mathomo ba tsena monano la rena ke re go lena ke re kganya gomme ke gopola le subscribe le like channel ya rena le go tlela notification bell. Ke na le the world, the full in reversal, the 4 of wands, the moon, the star, the Hierophant, the 3 of cups, the swords, the 4 of pentacles. Okay, let's all okay, ke rata go tsuba nyanyana ore go go le boragolo ba kgone go bolela ba kgone go botsa ditaba ba se ba haida ditaba. Okay, ke tlonya ka another card mo re korna what is the universe saying to us. Lo tšweletse pedi wa jwa the wishbone ya re affirmation, wa jwa shagai ya re fragmental, the third one what a crystal ball ya re clarity. Okay, a shika karata tse ke di tshwerego ke tlo thoma ka karata tsa ka tsa mathomo ke re ke bule ntho ya mpalele e bothata. Okay, ke tlo thoma ka karata tsa ka tsa mathomo ke thoma ka the 4 of pentacles, the 4 of pentacles, the full in reversal, okay, the world, and gape ke tshwara lona the wishbone e re affirmation. Okay, ba shika karata tse tharo tse ke rata go botsa gore okay, the universe ya go rata mangile a go rata modimo wa go rata go na le dimpho tse ntse le ba o tshwaretse tsona ka ra bophelo dimpho tse di tota wena ka nako ya tsona ga ni jalo ntho ile re o butšiwa ka yona ke ntho le ya gore e ba le mokgwa o le wa go šomiša tšhelete ga botse ga ba fa di blessings di tshwara ga botse o ska ba wa ba le mokgwa o le wa go waste akere. And then ba bolela ka ntho le ya gore o pay attention ba re gona nako tse dingwe wena ga o pay attention o ba too much excited mo ileng gore kore go na le melaetsa mengwe le re kgotse e tla go wena o kgotse le gore wa imisa ka boka la re wena o ba too excited to such an extent that ga o sa kgona go šetša some other things. Pay attention go rapela a ke re phela re motho rapela with faith, so go rapela with faith and then ebile at the same time o theeleditše melaetsa e ka tlang mo go wena ka nako nngwe le nngwe ka re ga thapelo ke ntho o santse gore o itlhokomele o ska kgotse o entela gore okay wa rapela but o diang o tswaletše di-senses tša gago o blockile everything ga ona le melaetsa ke le rona kgona go ihumana ka nako gore fela re motho ga rapela before rapela a clear mind wa gagwe pele a ntšhe dikgopolo ka moka tše di leng ka mogare ga monano wa gagwe lo tše tlhaleng diragala the whole day batho ba ba mo kwatišitšego mathata ditšhelete mathata ka ra lenyalo jwalo le jwalo lo tše ka moka tsona di tšo ka ra bophelo di tšo ka re ga monano wa gago ka di tlo go distracta di tlo go tshwenya di ka tla tša thibela melaetsa mebotse mangeloi goba le yona ntho ene la o itraketseng today goba nenneng motho le kopaneng le yena o bile le kgatlhego mo go yena mara ka go tšele goba košele bo go itheleditše o kgotšele gore wa rapela mara košele gare ya renga ka moke gare ya opela košele e dirang ya o distepa mangeloi e tliša e blockage ka raphelo wa gago. So o tlo ke thusa ka motlha before rapela wa clear your mind first wa re mola o feditše o ka re already and then ke gona o tlo thomang go rapela ke phela ke bolela ke re to clear your mind o dire di-breathing techniques tša gago pele and then o kgone go clear your mind and then ke mo le o tlo kgotša melaetša gona batho ba ile gore ba dira ba re kgone go register le rena go spiritual awakening course re ba ruta ka tsona le tša go kgona go clear the minds jwalo le jwalo gore ba kgone kwa
lentšu la mangwele ga ba bolela le bona ba kgone go arena mangwele a reng badimo ba le go mo leseding ba reng ba kgone go followa di-advices goba di-guidance tša mangwele a bona. Go dira ka mokgone ba bolelang ka gona ba re ntho affirmation e tlo ba gona ke ntho e le go santse fole o dira affirmation le yona ka ra cause la rena le gona re bolela kudu ka di-affirmations re botsa batho gore o santse o dire so affirmations ke ntho e le gore kgwetse le gore o nyaka o dira selo goba o nyaka gore selo se se itseng se diragale mo go wena. And then o tlo kore affirmation wa bolela ka molomo wa gago, what you say it's what will happen, what you think about it what will happen, what comes from your mouth it's what will happen. That is why bona batho ba ka nako ba šomišang a curse ya o no tšwa fela mo polelong goba mo monaganong goba mo pelong a curse motho mongwe. So le nna ke le motho so ke le so ke kgona ke curse mare ke se aware ya gore ke curse e le ntse la kgotsa le gore ke ba le negative thoughts and then ge lentšu le tšwa le tla through the intuition ba mpotša melaetša ke a o ganetša something se sengwe kore lentšu la mathomo le tla tšwela la mpha guidance la bobedi la dirang la nganetša la ra a se ka ba dira so wena la bobedi ke le lefeng le la go ntatletša the dark forces go ra ke forces tše pedi tše le gore they are fighting amongst themselves. Ya mathomo ya tla ke ya go nrata ya nkaida gore dira so ya bedi ya tla ya ra a se ka dira wena o dira setlela owe then nna ka fetša ka dirang ka choose the second one. For the second one ke yona nkiša ka fase ga molete, the first one ke yona nkiša mo kganyeng. So you need to gore o tsebe o be le direction o tsebe gore na wena o ya kae o fele o dira di-affirmations tša gago tšatši ka tšatši o tla bona dilo tša bophelo di tlo sepela gabotse mathata a tšhelete a tla fela dilo tša bophelo di tla sepela gabotse ga ke re o tla huma mare mathata a tšhelete a tla fela le go tshwere whatever o itshwereng e se ntšhintšhintši ka mokgwa o se dimileng tšeo but what you have o tlo kgotsa ntho la gore o thabile ya go kgotsofatša because o kgona go reka dijo o kgona go patela metsi o kgona go patela motlagase. Okay, so ke tšwela pele le tšona ke tshwere the 3 of cups, the 4 of wands le the moon. Ka karata tše ba bolela ka sephiri se le se tlo tšwa gona mo bekeng go na le sephiri se le se sa tlo utulloga. Sephiri se ka mo familing e ka ba from the family e ka ba le mo ba go ireng ke mo se tšwang gona gore ke batho ba le gore ba very close to you go na le someone le gore go na le tša ditirago tša go se be gabotse o di dira ka maswiswing a ipotša gore yena ga a bonwe mare sephiri seo se sa tlo tšwa o tlo se tseba bekene gore mang o dirile eng. Ba re tlhokomela batho ba mangwe ka bophelo ba gago they are not what you think they are. Ba pretender ba tla mo go wena because ba nyaka more information gore ba kgone go destroy ba kgone go eta pele gore ba kgone bona na dilo tša bona di a bereka na ge dilo tša bona di bereka ba go tshega. So tlhokomela batho ba mohuta nowe once fela ba bone ba ntšha ka bophelo ba gago ga o ba needy ke bona ba o senyetša bophelo ke bona ba tlhakatlhakantšhang dilo tša gago tša bophelo ke mangwele a gago ge ba nyaka gore o ke protect ke ba nyaka gore o ke protect mo ya Shagai fragmented go ra go ba bangwe ebile gore tše ngwe tša diphiri tše go di tsebe diphiri tše di ka utulloga ka ntho la gore motho a tla go botsa gore moketseketse o dirile 1 2 3 goba yena motho wana ka bosena a tshwarege a tla ke polele goba wena di tla tla gape ka ditoro ba tla go bontšha mangwele ka ditoro goba yona intuition goba tsona divisions goba o tlo tsamaya wa consulta mo consultang gona e ka ba mo profeta e ka ba ngaka e ka ba a medium e ka ba a psychic ba tla go botsa na go diragalang go na diphiri tše le gore di tlo utulloga o tlo tseba ka manaba a gago o tlo tseba ka batho ba ile gore ba o dira lo tše dimpe behind your back ke batho ba ile gore ba phela le wena wa ba rata o nana re ba go rata sante fa gona le tše le gore ba di dira go na le fifile ba le tlišang ka bophelo ba gago le tla ka tsela tša go fapana. Okay, ke na le the 10 of swords ke na le the star ke na le the hierophant. Mangwele a gago ba buša ba re wena o needa dithapelo o needa dithapelo tše di strong kudu gore o kgone go ba le direction. Ba re ka nako e ntši o phela ka go lapa mmele wa lapa go tšo thenekile o swantse o dire dilo ga o dire o tšwela pele ka go postpone jwalo le jwalo le go bo robetše the whole night mare go tsoga mmele o lapile mmele o kgathetse ga o tsona go diragala eng o no ka o sena energy
ba re o need-a dithapelo, tsoga o rapele, gapeletša go rapela, rapela o ke ground. O ka ya metsing wa rapela gona gaufi le mo le gore go na le metsi, mara gantši ke rata go botša motho gore ya under supervision ya a spiritual person or o ska ba le mathata, unless ga e le gore o tseba ke cleanser ka gae wa ke cleanser and then wa rapela very strong wa faster then wa kgona go ya mowe. Ke ntho le ba e nyaka from wena, le ge o ka siegana mo go rapela gana moo wa ke thapelela ka gae, but you need to pray. Goba e re go batho ba e le gore wa ba tshepa le thušaneng go rapela together, batho ba e le gore wa ba tshepa. O ska bitša motho e leng gore ke ena ebile a go dira ntho tše dimpe, goba wa seleka, goba o ya kae o na le di-powers tša yang a di tšea kae. O rapela modimo e le gore wena ga o mo rapele, o rapela modimo wa lefifi, wa kgwetša o rapela le ena motho wa mohuto nowe. Dilo tša o tla tlhakatlhakana le go feta, o tla ba le di-nightmares, bošego o robetše, ba re ke manaba a tla ba le access to wena, o tla tshwara ke digateletše. Dilo tša bophelo di tla tlhakatlhakana, ditšhelete di tla tswalelega, wa iputša nagante what happened, le bana le ba o kolotang ba sa o patele, mare ba ntše ba itshwere tšhelete, mare ba no re ba o lebelela ba fila gore ae o a re mo patele, ga ba ke tire, ke lefifi le le gore le a tlišiwa mo go wena. So emelela o ke tlhotlhore marole, o ke cleanse, o be gabotse, o kwatame ka dikhuru tša gago, o bolele mangwele a gago. Ke na le crystal ball ya re clarity, ba re ntho o e needang ka raphelo bao ke clarity, ke sa boela back mo. You need the clarity, o swantse o tsebe ona botsotse go diragala eng, go diragalang ka ra bophelo, go diragalang spiritually mo go wena. A na wena bošego o robetše ka nnete na, goba batho ba bošego ma-satanism ba kgona go tla mo go wena ba dira tše ba di dirago na, ba kgona go tla ba tšea moya wa gago ba ya ba seleka ka ona na, ba kgona go tšea maatla a gago na. So o swanetše gore o nyakišiše, o tsebe gore na go diragala eng, ene e re ka mehla go rapela o be specific ka the affirmation, the wishbone e ba specific. Botša modimo gore wena o rapelela eng, botša mangwele a gago gore na o nyaka gore go diragale eng leng ka ra bophelo ba gago. O nyaka gore batho ba ba tlišane fifi o ba imele, ba se ka tlhola ba sa kgona go ba le maatla godimo ga gago, ba se ka tlhola ba sa kgona go bona dilo tša gago ka diipone tša bona, ba se ka tlhola ba sa kgona go bona di-blessings tša gago, di-future tša gago. Ba fifale matlho a bona a se ka bona selo se leng sa gago, ba palele ko tla mo go wena, ba ile gore ba kgona gore ba fihle ba tshwarege. Affirmation ya nyakega. Ke a leboga bagaešo, kona message ke be ke le tshwaretšeng ona beke, go ba ile gore message o bolela le lena, ke leka le tša mahlatse matlhogonolo ebile ke re modimo a le tiše ka thapelo, dilo tše di botse tle ka ra bophelo. Go ba ile gore molaetša ga o bolele lena, le go sa bolele le wena, but you can still, o ka nna wa tšwela pele wa kgwetša se sengwe ka ra molaetša ko o boletšeng, gore a re thapelo ke, as long as o kgone go bula video ye, thapelo ke le yona ya go ama, o need thapelo ka ra bophelo ba gago, ga se nna ke mangwele a gago. Ke a le leboga.